Ljudi, danas ćemo snijati Queen Racing. Znači, tek sam ga sada instalirao. Znači, meni ova igrica sviđa. I da vam kažem, napišite u komentarima, u sljedećem klipu će biti, za jedno 2 stranice će biti pitanja i odgovori sa Adijem Town. Znači, napišite u komentarima. Što se tiče ove igrice, u sljedećem epizodu ću vam pokazati, ima jedan cheat besplatan, znači ne mora se instalirati, znači dođe uz ovu igru cheat. Po snježnoj stazi kad se trebaju obarati, ona ali kako se zove, borov, znate, na snježnoj kad se trebaju obarati borov, ima jedna kombi gdje se ne moraju obarati, probajte i pokazat ću vam mu. Ja. 520 metara. Kad završimo, vidjet ćemo, možemo kupiti drugu stazu. Opet smo poginuli. U sljedećoj epizodi će biti agar.io. Da vidimo. Možemo je kupiti novu stazu. Ona je 35 maraka. Moramo još 3 marke skupiti, 3 ova poenčića da bi mogli je kupiti. Baš se rimuju. Znači, u komentarima mi ostavite pitanja, ja ću ih napisati na papir i odgovarat ćemo, znate, ko Serbijan, Muđa, Luka,
Jumbo, Ilex i takvi ti youtuber nate. Skupili smo, ali evo, dok ne možemo igrati da igramo. Ne da poginuo. Oj, dobro je da nisam vratio. Pa ćemo mi još dalje. To je pitanje. I hoćemo. Ne. 381 je skud. A trebao sam 800, ali nema veze. Ovo vidim mene opet kliknu. Kupili smo novu stazu. Kako dobra igrica. Evo da još pognijemo salta i to bi otvoreno. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!